Evo agrije, ajde agrije. Ima doga rija. O, a što vuci? Ode i u nas.
Sad mi je pivo što Ješ cijepo na svijet, da je čitam ovo. Pusti još! Trebamo to ide da sudi. Ova ga pomiješ da te nema. Zakači ponovo! Samo radi kad! Oh! Bravo, bravo! 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 Golemo šta je uradio. Svaka čast. Sudija tebe vjeruje za čast. 14. septembar, Potkozarje i Ivanjska nas čekaju kod Golića Radovanovića. Prvi si, dečko. Nikad. Spremi se za izjavu. Ekskluzivno. Provjeri je li sve u redu, ej. Gledaj šta se radi sad. Ide, svinja da ljudi. Ne, ne. Da,
Prve su vratiti kladu i zamjena trupca. Idemo u sljedeću kategoriju. Au, au. Reko ćemo ljudi, ajde tamo, trava je, trava je. Ćemo li ga podržati? Sad ga stisni! I oj, sad će ga! Au! Čuvaj ovo kabla! Evo turbo staje, 80-80. Što radi ovom starom?
Teže Hurleva, teže Hurleva. Šta mi radi od jakne? Oko jedno. Kukavci. Pustite čovjeka da radi, pustite ga. Čuvaj prekinu sajlu! Nije od njega. Zovem ja da nije. Ađi do Molim aplauz, aplauz za ovo sve što vidimo. Svaka mu čast. Kako to opet? Ajde ga popišamo tamo jebo. Imate. Jedan je LTG transport. LTG.
srpski četnic. Četnic, o. A med pivo det. Ide li Malić?